O te toi whawhelo I atu I lau whaafong anga I le nei tai au, ma lole soifua manuia, alu mai au tala ala Radio Samoa. E to alua tangata mali liu ona o COVID whaamawina I to tono le whaasa fulu walu I tu lai o mai ananafi. O ila ua neina mali liu uma le whale mai au kilani, ma ona ele ofina ngalo la ua ainga e whaalawi loa o lea ele o tuina mai ai ele soifua maloloina nisi whaamtalanga. Ua atoa nei le 5 tangata mali liu ona o COVID I to tono New Zealand. Ai I cases whaamaonia I le whai unga le vaiaso, se lau ma le 5 cases fo o COVID reportia mai ananafi. I to tono lea whai numera, o le fitus fulu ma le tasi o tangata au kilani, 2 mai Bay of Plenty, fitu I Waikato, to a 5 lakes, ma le to a tasi mai Hawke's Bay. Se isi tala I le Omicron, 2 isi cases wha au popo reportia mai pasese taunu o mai fafo. Ma o lewa ato ai cases Omicron I toa oio New Zealand iwa se fulu. E le isa isi case Omicron I toa il community reportia mai I le whaai ungo le vaiaso. Se fulu lua tangata mali liu I lunga le ala tele I le nei karisimasi ma le tausanga fou. Talu mai ona amata le karisimasi o mai le so, o lea to e lua aso mai ala periota o fia fianga, a o le ua pasi le whai numero o tangata mali liu whaamawina I le taimi lava fo I whaapene o le tausanga talu ai. O le tulai ono le tai au le aso lulu nei e wha umai le periota, ma o le tausanga talu ai na o le sifuru ma le tasi tangata na maumau soifua ona o wha lava tau ta avale. Mai le AA e ui le umio lockdowns o le luafe luas futasi, e le isawa I lalo tangata mali liu I lunga le awala, pe ona wha mawina I le tolu se lau se fulu ma le iwa. O ni wha maumaunga wa moli maua I le sui al pule ngai tala le tio New Zealand, Simon Douglas, ua I loa mai ai e le o whaia e New Zealand wha ai unga tatau, I le saunga le mua I lunga le ala tele. I lana mai tau, e ono wha asawina mai le tusa ma le se lau tangata mali liu, pe ana saunga le mua tātou awala e peo au se tālia. O le wato e tatala no fonga tele au kilani mo tui a o anga va ai le whaitau wafe mo le tui le busta I le vai aso nei. A matatu I le aso lulo le vai aso nei o le anga va atangata wa atoa le whama sina. Talu na uma le tui lona lua e anga I e whaia tui lona tolo po le busta e au no ma le tau whai o se booking. E peo na saunole wha atono le soifua maloloina, Dr. Ashley Bloomfield I le mai a mau o cases wha amaoni o le Omicron I tua I le community le vai aso taluai. O le tala fia, o le busta le Pfizer ma whai ona pui a mai e tangata mai le vairusi fou, ma e sili atu lana puinga, nai lo tu e lua na whai mua. I reporti e silia ma le tolu se lau lua se fulu ono afe tangata ua mai a whai o lato tui o le busta. A o tala no ai la I le amata whai o le busta I le lua aso o mua I lalo le swinga fou o tu umai I lalo le whamasina. O lea ele I malo le au whai ngā luenga I toi tapena no fuanga I whai aitu uinga mo le busta. O lea lava fo ina toi tatala I le aso le tausanga fou le park and ride I malai vaalele au kilani. Lea e mawhai ona whai aitu I o le silia ma le wha afe tangata I totono o le aso e tasi. O lea e amata I le lea I o ni booking I tau whai mo le busta se I o atu I le aso se fulu fito Januari. Lea e tatau ona whai ai le booking I lunga o le book my vaccine. Ua amata le nei tausanga ma swinga fou le tu mawale e New Zealand a o tapena I le Omicron. Amata mai le asa mua Januari o lea ua le to e tu whaina ni mea ai a o alu le whai ngā malanga se I lunga I tu lau ele ma tu ua le vaalele. O se swinga fou wa tau fiai ma le toe mau o le iputi vela a o iai lunga le ea. Mai le sui al pulenga o se whainga fou wa tāpena I le taimi o mai le Omicron I le community a o lo mawhai ona pui ale pasese wha apele au whai ngā luenga. E le o iei se swinga I le wha amalo si o le wha o ngā o le ufi fofonga I lunga o le vaalele ma e tatau pe ona wha o ngā I le taimi a toa o lo o alwai le malanga. O le nei swinga I toa ilo a o anga I pia I luma ma e na o le vai o lo o mawhai ona wha atalo sanga ina pia I lunga o whai ngā malanga uma. Tala muli ua saule tausanga fou ma le vali fou al kolosi nua I le taulanga I Wellingtone. O le whaiunga le vaiaso nei e toe e vali ai ma e whaape o atu le se fulu fitu wafe 5 se lauta lalo na tau. Talu mai ona vaia mo le ulua I taimi le kolosi whelaunlaunua I le nei le vao Kiwa Mall ma Dixon Street I le tausanga lua afe sulvalu. O le aswaraile o le ufua e vali ai, fua lava fo I le lei o le tau, ma o le atapuni ai fo I ma awala I lea vaenga o le taulanga. O le nei awala kolosi ma lona toe te wina o se tasi o tau mawhainga le City Council o Wellingtone e whaaua wei pea lana lango o se taulanga mō tangata uma. Tala nao le nei tae au, manuia nei tausanga fo.